कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तिम्रो पार्वती पिता महादेवा, माता तिम्रो पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तिम्रो पार्वती पिता महादेवा, माता तिम्रो पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। ललाटमा तिलक शोभा मूसा को सवारी, ललाटमा तिलक शोभा मूसा को सवारी। पान चढ़ाऊं फूल चढ़ाऊं अरु चढ़ाऊं मेवा, पान चढ़ाऊं फूल चढ़ाऊं अरु चढ़ाऊं। अब एकचोटि अक्षता फुल लिएर हात जोड्नुहोस् त सबै। हरिः ॐ मानो भद्राः क्रतबोधन्तु विश्वतो दपदासो अपरितासो उद्भिदाः देवानो जाता सदमित्रायुगो यक्षितारो दिवे दिवे देवानं भद्रासो मातिरेर्दूयातं देवानां गुणातिरभिनो निवर्ततां देवानां गुणप्रभुपसे देवावयं देवानायो प्रतिरन्तु जीवसे आनपूर्वयानि विदाहो महे वयं पदं मित्रमदितिं दक्षमश्रीदं हरिजमणं वरुणगो सोममस्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करात् कन्दो वातो वायो भुवातु वेदं तन्माता पृथिवी तत्पिता देवो तदग्रावाणः सोमसुतो मायो भुव तदस्विना शृणोतं कृष्णायुवं वा कामीशानं जगत्तद्दुर्गपतिं धियं चिन्वमवसि ओ महे वयं ओ गानो यथा वेदसामसद्भिः आयुरादवदः स्वस्ताय स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
दीप्तिमानो मध्यरेलिखतायुर्गन्तो आदितिर्देवरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः विश्वानि देव सवितर्तुलितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसु मम आहवजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकिं बालिके नमानयति कशनः ससत्यकशुकः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीं रावो हरिजने तस्मात् दाता अयावयः संगदम्बरी जीवोरं विभक्तातमतः देवाय दत्ताय जयसहि दुर् ओम शास्त्रगोपीयोगधाराय नमः नमस्ते कर्मशान्ति दीपनारायण नमः यागच्छति चैव सुपर्शन प्रदो गन्धाक्षपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि श्री दीपनाराय नमः यावति महाभागमय निधिनां स्वामिपति महाभागमय वैभव मम अहमजामि गर्भधमात्मजागं गर्भधमा ओम गर्भाङ्गं समर्पयामि श्रीमान् महागणाधिपतये नमः गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि क्षमस्व देवी प्रपन्नाति हरि पश्चिम पश्च माता जगतो विदेशे वस्तु विशेषरूपेण विश्वं देवी राजस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो तल पात्र छ नि हो त्यो पात्र हो त्यहाँ विष्णु पाउका गर्नुपर्छ भगवानको पूजा विष्णवे नमः यागच्छति सुपर्शन्न वरदो भवगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमः सकरोमि श्री विष्णवे नमः आत्मधाय गिरिञ्जिनारायण शङ्करात्मने श्री श्रीनारायण नमः यागच्छ यतिष्ठ यावशुपर्शन्न वरदो भवगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि श्री सूर्यनारायण नमः यसो जप कमाइदिनु सर ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं क्रां क्रीं चण्डिके देवी सापान वरं कुरु कुरु स्वाहा एकविंशतिवारं जपेत जप्नेको भयो ल हात जोड्नु सब शुक्ला पर्व विचार सार पर्व माध्यम जगत व्यापी वीणा विष्णु गाडी मगर जाति जगारापन मस्तेश पार्टीको मालिक जाति पद्मा सबै संस्था बन्दै तान्त्र मुस्लिम भगवती बुद्धि प्रदान साधना यहाँ राखेर ढोल्नुहोस् यसमा ढोल्नुहोस् रामेश्वर शर्मा सप्तकहं सप्रियसदहं विशेषतः अस्मत् पशुपुत्र सुपुत्र
र हामीले यो सम्मान पत्र पनि बनाएर लिएर आएका छौँ र यो पढेर हस्तान्तरण गरिदिनु हुँदा म कश्यप गोत्री अधिकारी समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष अधिकारी सल्लाह यहाँ उपस्थित सदस्यज्यूहरू र त्यस्तै आदरणीय दाजु देशबन्धु अधिकारी। अब यहाँ हामीले यो कश्यप गोत्री अधिकारी समाजमा खास गरेर वृद्धहरू जसको 84 वर्ष हुँदैछ उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने गर्दछौँ र त्यसै अन्तर्गत आज आमा अप्सरा अधिकारीको यहाँ 84 पूजा हुन गइरहेको छ र यसै अवसरमा कश्यप गोत्री अधिकारी समाजको तर्फबाट हामीले सम्मान पत्र अर्पण गर्दैछौँ र अब यो सम्मान पत्र म यहाँहरू समक्ष पढेर सुनाउँछु। कश्यप गोत्री अधिकारी समाज नेपाल 2066 देवघाट धाम चितवन कश्यप आश्रम देवघाट धाम चितवन सम्मान पत्र। यस समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री बुद्धिनाथ अधिकारी, आजीवन सदस्यहरू श्री ऋषिराम अधिकारी, श्री दिल्लीराम अधिकारी, श्री रामेश्वर अधिकारी ज्यूकी, ममतामयी माता एवं समाजका आजीवन सदस्य राधा अधिकारी ज्यूकी, ममतामयी सासू आमा विक्रम सम्वत 1994 आषाढमा मकैखोला कास्कीमा जन्म भई हाल भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 चितवन निवासी आजीवन सदस्य श्री अप्सरा अधिकारी, स्वर्गीय भूपति अधिकारी की श्रीमती ज्यू सहस्र चन्द्र दर्शन 84 पूजाको पावन अवसरमा यस समाजको ज्येष्ठ अभिभावक सम्मानद्वारा सम्मानित गर्दै उहाँको भावी जीवन र स्वास्थ्य तथा दीर्घायुको साथ भगवानमा भक्ति लागोस् भनी कामना गर्दछौँ। महासचिव युवराज अधिकारी र अध्यक्ष अधिकारी 2077 मार्च 14 गते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण यहाँ हजुरहरूले फुल चढाउनु भयो होइन कुरा ल्याउनु पर्छ के लक्ष्मीनारायणलाई सबैले तुलसी पत्र तुलसी अमरूपं च रत्नरूपं च मण्डलमरुक्षपदामि हरिप्रियं भोर्वस्सः श्री भगवते लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः। ल पुष्पको कुरा लिएर सङ्कल्प आमाको हातमा पनि जाउँ ल सबैले हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् ओम ओम विष्णु भन्ने सबैले कोही नबोल्ने ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु इत्येव विष्णु तथा नचित्रं विष्णुरेव च योगस्यैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुष विष्णुरागय प्रवर्तमानस्य अद्यजकुल सकल शिष्यकारणो ब्रह्मदिव्यव्राते श्री सिद्धवारागल्पे भूर्वसमनन्तरे अष्टपुष्पे तमिमे सत्यदादाव्रते कलो प्रतरणे च मधुपे भागवत्से वार्धखण्डे आर्यवर्तान्तर्गत त्रयवर्धन्ते कालराष्ट्रान्तर्गत नारायण गण्डकं सुब्रह्मण्यं संगमे आदित्य देव घट्टे हरिहर क्षेत्रे अस्मिन् पुण्यभवो षष्ठी संवत्सराणामध्ये नवम संवत्सरे श्री श्रीनारायण दक्षिणायने आसन तममासे सौरेण चान्द्रेण हेमन्त ऋतु कार्तिक
सौरेण मार्गशीर्ष मासे चांद्रेण कार्तिक मासे कार्तिक शुक्ल प्रणवसं सुपुण्यतिथौ चतुर्दशमध्ये प्रणवसं सुपुण्यतिथौ अद्य कश्यप गोत्रोत्पन्न कश्यप गोत्रोत्पन्न त्रिपुरामाद्येन शाखाध्यायिने अस्मन् मातु अप्सरा देव्या चतुराशी एक कर्मणि अनि तत् समस्त पुत्र पुत्रवधु सपौत्रवधु बन्धुवर्ग सहित मम भन्नु सबैले मम पूर्वचार्थ संकल्प सहित मम जन्मनि संकटद्वार पूर्वकम सर्वकाम समृद्धि पूर्वकम विपुल राज्य सुख प्राप्तये परजन्मनि सहितेन विपुल राज्य सुख भोगान्तर श्रीरताम साहित्य मोक्ष प्राप्तये तिल तैल युक्तान सपादरक्ष संख्यकान दीपान श्री विष्णवे सामसदा शिव रजतसनिवृत्ति पूर्वकम शरीर शुद्धार्थम सुप्रतिदेव आत्मनिर्भरसमेतं श्री लक्ष्मीनारायण विरुद्धै समर्पयिष्ये प्रज्वलयिष्ये च छोड़ दे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबै जनाले भजन कीर्तन गर्दै ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै उठ्नु होला ओम नमो वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबै भन्नुहोस् वासुदेवाय वासुदेवाय अब बाहिर जानु ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे हरे वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते लागा फूल अबीर लिएर जानु है सबैले अनि कीर्तन गर्दै घुम्ने गाह्रो हो अनि म दिन्छु महेश्वर भगवानको राधा कृष्ण भगवान
काश्यप ऋषि भक्ष्यवर्ती महिमा वर्णन को चतुरासी महायज्ञ को सम्पूर्ण कर्ता जनहरूको कश्यप गोत्रीय पितृहरूको सत्य सनातन धर्मको मात्रको अधिकारीको नारायण 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 श्रीमन् नारायण लक्ष्मीनारायण भगवानको धर्मको महायज्ञको अप्सरा माताको मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायत नो हरि ल भयो सर है ल तीनचोटि ल निकालिदिनु त्यो ल त्यो कपडा नि यहीँ हालिदिनु यो पनि गुरुको होला नि ल त्यो सिधा गुरुलाई यसो टिका लाउने हो बाबु पहिला टिका लाउ म यतिको दरो तेलो बसी जहाँ गएँ नि अन्तिखा माया ल्याएर पाल्नु गुरुबा भन फुल फुल अब हातमा त्यो दिने यो सिधा दिने सिधा पनि दिनु चाल्न पर्यो नि पाल्नु पर्छ बाबु भन्दै आउनुपर्छ मजा प्रजापति आदित्य समुद्रा विश्वदेव समुद्रिका एतेषां सर्वेपि यथकाम फलप्रदाता पुरुषादं कर्तव्यजलधं सान्निध्यं गुरुदेव सा प्रसन्नो भव सर्वदा मदगसैनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवविहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ विष्णवे नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः ध्यानं महोदय ओम सहस्रशीरेखावृषः सहस्राक्षः सहस्रपाशभूमिको सपतस्मृतादितिषधनङ्गम पुरुषैः पुष्कुटुब्रह्म ओम पुरुष एवेदं सर्वं जद्भूतं तद्भाव्यम् ओदामृतशेषानो जदन्नीनातिर्होति एतावानसेति जल ओम एतावानस महिमातो यायास वृषः पादस्य विश्राभूतानि त्रिपादसमुद्रे अर्घ ओम त्रिपादुर्धः वृषः पादस्यः अर्घ तो ज्योति अलि उतार गोत्र
हजुर उठ्नु त यो आनन्दको हातबाट उहाँको हातमा राखिदिनु यतै आउनु पर्यो रोटी खानु चल्छ सबै थोक खाइदिने दिदी अझै एकचोटि फाल्नु महेश्वराय नमः सम्भवे नमः चढाउँदै जानु एक एकवटा चढाउँदै जानु है विनायकी नमः ओम शेखराय नमः जन्मवासुदेवाय नमः विरूपाक्षाय नमः गवर्धिनी नमः नीललोहिताय नमः ओम साईराय नमः अम्बिकानाथाय नमः शिवसाय शिवतोषाय नमः कंठाय नमः शिवाय नमः ओम गंगाधराय नमः नागाय नमः कृपांजलि नमः ओम शिवाय नमः परशुराय नमः वीरपाय नमः भद्राय नमः शिवदासी नमः गोविंदनाथाय नमः दुर्गंधकाय नमः ओम विशारुडाय नमः ओम वासुदेवाय नमः महानाप्रियाय नमः सुरभाय नमः ईश्वराय नमः सर्वज्ञान परमात्माय नमः समरथाय नमः सुरपदनाय नमः विनोदनाय नमः अभिज्ञाय नमः सभाय नमः वंशवक्ताय नमः सदाशिवाय नमः विश्वेश्वराय नमः वीरभद्राय नमः गणनाथाय नमः वर्धमानतनय मिषाणिनेतस्य नमः गुरुदासाय नमः ओम गिरीशाय नमः श्रीगणेशाय नमः ओम अनगाय नमः भुजंगाय नमः वरगाय नमः गिरिधानविने नमः गिरिप्रियाय नमः गुरुराताय नमः वदे नमः वादिदाय नमः वंदनाय नमः सुमंगलाय नमः अजगजगविने नमः ओम योगकेशाय नमः वासिदाय नमः शरणगाय नमः सर्विकमय हृदयाय नमः वादनाय नमः श्रीराय नमः हरिगोण्याय नमः दिगंबराय नमः अटमदन सख्यव छोरवंशे अनेकात्मने नमः सर्वसर्विकाय नमः श्रीविग्रहाय नमः कण्डपरस्वामे नमः सर्वसर्विकाय नमः अम्बिरणाय नमः पशुपते नमः देवाय नमः महादेवाय नमः लक्ष्मण अभ्यवाय नमः प्रभवे नमः पुरुषनन्दनाय नमः भगवन्त विजय नमः मैत्राय नमः सताय नमः ससुपते नमः ओम अवराय वरदाय नमः विद्याय नमः दारकाय नमः बलदेश्वराय ओम सोमेश्वराय नमः संभवाय तमय भवाय नमः शंकराय महेश्वराय शिवाय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो दूध है शिव चक्राम से ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय चतुराशीति महायज्ञ को यमराजलाई चित्रगुप्तलाई सम्झेर पूजा गर्ने वैतरण्य नमः भनेर
सबै हिँड्न पऱ्यो नि यता छेउछाउको काटेर गाईको नजिक नजिक ल्याउनुमा गाईको पुच्छा यसो बाँध्नु हुन्छ नि बाबु भन्यो कि गाईले रवे नमः समर्पयामि नमस्करोमि यसो जल घुमाइदिनु यानी ज्ञान जवाब अनि जन्मान्तरको डरिछ तार्दैन सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे रवे नमः पादे पाद्यम पाउमा जल यस्तै अर्घ्यम अर्घ मुखे हात छ भने मुखमा जल सर्वाङ्गेषु सबै अङ्गमा गोमय लक्ष्मी नमः पछाडि पृष्ठेषु कर्णे अश्विनी कुमार कानमा सिंहको माझमा उदरे पृथ्वी नमः पेटमा पाउमा चढाउने उदरे पृथ्वी नमः पिठ्यौमा हामीले सुन्यो के अरे भट्टराई गुरुको गोत्र वशिष्ठ गोत्र नाम हाम्रो सर्वले सुविधा ब्रह्मणा तुभ्यम सम्प्रदते ल उता हातमा दिनु ल यो ढुङ्गा यसो यता पारी तारिदिनु यो ढुङ्गा यता लगिदिनु यता उता आमालाई खुट्टालाई टेक्न नभन्नु है तिम्रो नाम के अरे दर्शन शर्माले सुविधा ब्रह्मणा तुभ्यम सम्प्रदते हरिम तसत् नमः अजन्नो सीतवात तपत्राणं लज्जाय रक्षणं परम ल संकल्प हरिम दशक पूर्वचार्य संकल्प सिद्धिरस्तु अद्देह